Ikusasa lakho sezandleni zakho, kwenzeke Molo, sanibonani, ngiyathemba niyaphila. Igama linde kuhle, Sibongiseni, Mntaka Khumalo, MC Dr Life. Ngiyabingelela nina besilo, siphethe uhlelo lakho lamba phambili noma ke kwenzeke podcast TV yamba phambili ke nina besilo. Namhlanje ke sithi #ezombusazwe. Yebo, episode ke yesithathu. Le ezikuyona asithembelezi kakhulu sikuphathele ke insizwa yakwaShelembe all the way from PMB. Sikhuluma ke ezombusazwe, siyayibheka lento kanye yakwethu. Akubingelele ngikwamukele baba Khumalo, khamba kahle mfowethu. hayi siyabonga umuntu akabingelele Sure. kuwena mfowethu, sibingelele nababukeli. Mfowethu ngifuna uqala ukuuploada umsebenzi wakho, ngishayile izandla. Othe wafika kwi-podcast, yafika yazamazama. I've got ama calls left and right and center, bethi Khumalo, this is the content that we were looking for. Keep it up boy. Siyawuthanda umsebenzi wakho. Awungathi mina nconkosi ngaze ngakushayela ucingo mfowethu. Ngabonga ngathi hayi mfowethu ingco siyayithola ngale mba sithe sawuqala sawuhlakula, sasivumeleleke nawe ukuthi no, masuqala lo mba, masubona ukuthi igeja liyangena emhlabathini sohamba naye. Siphinda siqhubeka umuntu mhlawumbe akaphakamisa ukubonga. Mfowethu. Kuyintokozo ukuphinda sibuye. Nanokuthi ke uma kunabantu abasukela icontent efana nale ekhuluma ngezinto isikhathi esiningi njengamanje sekudayisa into negative. Uma sizokhuluma ngento eprogressive, lento ezama ukwakha, mase sibona abantu beyisukumela, kuyasithokozisa nathi kakhulu ukuthi lokho okukhona okuncane mhlawumbe kuyazwakala mase kushare nabanye abantu. Mfowethu asihlale kuyona ngoba lana sithembelezi. Yes. Question number 1. Iqhaza elibanjwe inkolo ukuhlukanisa umuntu omnyama, to divide us as black people. Ikhona into enjalo noma noma ngisukela makola ikhona lento yokuthi inkolo nayo ilibambile iqhaza ukuhlukanisa umuntu omnyama. Kuyi topic ejulile wena Khumalo. Izofuna ukusiqhatha namakholo. Mhlambe before singene kuyona. Sure. Asikuthinta ukuthi asikukhulumi lokho ngoba siyabantu abangaphandle kwe-religion. Yes. Sikhulele ekhaya, sikhule siye emasontweni, sikhulele emakhaya esonto. Mina ngikhuliswe ngeChristianity mhlawumbe mangasho kanjalo. Yes. And mhlawumbe ukugxila kuyona njenga ne-religion ekuyiyona edominant kakhulu eAfrica nase-South Africa. Yes. Sesikhulisiweke sabizwa sayiso esontweni siyingane. Yeah. Uthe umuntu esemdala wase uNkulunkulu eziveza kuyena. Yes. So asikhulumi lezi zinto esizozikhuluma manje ngoba naku sinokugxeka nokungathanda into yamasonto nani. But kuukuthi yonke into kufanele siyibuke ukuthi ekugcineni thina njengabantu abane history yencindezelo. Yes. Lento ekhona isenzelana. Uma ingasenzeli lutho singenzani ukuze kuyona nathi sizuze, yabo? Njengesizwe sine history ehlukile kunezinye izizwe. Yeah. Now ifuna kakhulu ukuthi siye nasemlandweni. Umlando akuyona into thina njenge youth esithandayo. Isikhathi esiningi nokuzwa abantu bethi ayi ngeke sifuna ukukhuluma ngento yamanje. Sifuna ukuyikhuluma ukuthi kwenzakalani kudala ngoba kusasiza. Sure. But ezihlezi zisho izihlakanipho ukuthi awukwazi kuba ne direction uma ungazi ukuthi usuka. Yes, true. And kubaleke ngalendlela ekusuke kubaleke ngayo future ngoba iyona futhi ezokwakhela ukuthi uyapi mosuka lapha. So mhlawumbe ukukha kancane ngingabhora abantu ngayo. Yeah. Isonto noma ngathi i-religion le Christianity ifike nabantu abathize. Yes. But akuyona isurprise kuNkulunkulu because uNkulunkulu yena umuntu ohlela yonke into. Yes. Kuyena kumsurprise but kuthina abafike njenge surprise ngoba besingazi. Now mabefika bafika nento ekuthiwa indoctrination yokuzosenza sikholelwe entweni ezithize. So ayiyimbi yona. Yeah. Njenge religion. But kuya ngokuthi iphethe ubani, oyisho kanjani, ofuna ukuyisho lo ukuthi azuzini, yabo? Ngebhadi ke kuthina kwafika abantu abasikhombise ekugcineni sesibamukelile njengabangani bethu, basikhombisa ukuthi bayizitha zethu. Kwayibona ka basi-introduce kule nkolo ye-religion. Ukhumbule futhi ufike ya replacer i-African spirituality ngoba besina indlela esixhumana ngayo noNkulunkulu, yabo? Eyanele futhi ngokwama-Afrika. So if you can take me back before kufika inkolo, sasivele
siphila years before inkolo ikhonto enjalo ithina abantu esifundise izizwe ukuthi kuxhunyana kanjani noNkulunkulu Okay. ukhumbula ukuthi mabefika belungu kuthina kulento yecolonialism yes bafike sazi izinto eziningi kunezabo okay base baba nendlela yokuthi basenza ngazi ukuthi ibona abasifundisayo Yeah. khona omunye nje kade ngikhuluma naye kulensuku sinento eyimpikiswano ethi ngiyazi ukuthi umuntu omnyama akaze adale lutho esiphila ngalo manje ethi Ayi. umuntu omnyama ayikho into yake sayi-inventa thina as Yes, Africans yes. ngithi mina ayingeke mhlambe misinformed because Yes. cishe yonke into esiphila ngayo manje ya-inventwa yithina bona bayimodifayile base bayenza ukuthi kube yabo so noNkulunkulu bafike baba nendlela yokubuka ukuthi indlela labantu abaxhumana ngayo noNkulunkulu Yes. and kunzima ukulwa nesizwe sinoNkulunkulu waso yes bekufanele babe nendlela zokusiphuca mase bamenzo wabo yabo ukuze bathi noma besicindezela kuba ukuthi kuthina kufanele ngoba ibona abantu ngokubuka kwethu abasondele eduze kwaNkulunkulu Yes. ikona izingane njengamanje angazi lento ukuthi inkulumo evulekile wena mfaka khumani ngiyafuna ukuyithi ngqo but manje ivulekile ifuna umuntu angathi akhuluma isikhathi eside yazi yenzelana ngizela ukuthi si understand because Yeah. nami ngiyivule ngamabomu ukuthi noma ngifuna ukwazi iqhaza elibanjwe inkolo Yeah. ekuhlukaniseni umuntu omnyama likhona noma mina nje oyibonela amampunge umuntu ongakhulile wazi ukuthi abelungu bafanele ukuthi basicindezele because ibona abantu esikhula sifundisa ukuthi basondelene noNkulunkulu Yes. because into yokuqala bafike bashintshe iimage kaNkulunkulu yes athi if uNkulunkulu enombala it's better be yours yabo uma uNkulunkulu ufuna ukumfaka umbala menze kube umbala wakho ngoba once wamshintsha wamenza kwaba umbala womuntu lo muntu umnika amandla ukuthi akwazi ukucindezela because kuwena kusuke sekuthi uyena umuntu osondele kangcono kuNkulunkulu yabo ngiyakuthola so uma kukhula ingane zikhula nesithombe saNkulunkulu opendwe ngalendlela zikhula zazi ukuthi umuntu ofana nalesithombe uyena umuntu osondele ngamamazi uma sesicindezela umuntu onje kufanele ngoba umuntu osondele eduze kwaNkulunkulu but ke as i-institution ukuthi bahlukanise kanjani abantu mhlambe fast forward yes size kutheni angithi mhlambe kungani sinamasonto amaningi kangaka kodwa sibe sikhonza uNkulunkulu oyedwa yeah mhlambe uma ngingayisimplify kanjalo ukuze ingabi deep kakhulu nafuna nomuntu oyingane simenze ukuthi understand yes ilento ekhona nakumaqembu ezepolitiki yeah yabo angazi ukuthi sigenza kanjani ukuthi abantu sibafundise ukuthi angifuni mina sibizwe ngegama elilodwa angeke kuze kwenzeke but eAfrica sinomlando omubo ukuthi silwela into ezingenamsebenzi njengamagama asinqene ukubanga ukuthi wena uthanda iskipho esiyelo mina ngithanda iskipho esinjani into ezingenamsebenzi now sikwenza kanjani ukuthi ngoba siyathi uNkulunkulu uyedwa uma sivumelana ukuthi ukhona uyedwa sikwenza kanjani uthi ubizwa ngesonto obizwa ngalo nomunye eyiweseni nomunye iZion nomunye eyini but kube neagenda eyodwa because siyisizwe sisodwa esinenkinga ezifanayo nezixazululo futhi esifanayo kakhulu thina ama-Africans yabo so lisetshenzisiwe nalo njengethuluzi lokusicindezela mhlambe mfakho malo so idinga isikhathi sayo yodwa ingenzeka lento yokuthi I won't vote for example njengoba siyi-podcast yeah njengoba siyi-podcast mhlawumbe ke sithi mhlawumbe siyiqembu lezepolitiki Yes. mase ngithi mhlawumbe ngifuna kuvotwe bese ngithi mina hayi ngoba uKhumalo uyisayoni mina njengomuntu osindisiwe angeke ngiye lapha noma mhlawumbe njengeluthela angeke ngiye lapha ngizama ukuthola ukuthi ikhona iyafakeka nilonto kumuntu omnyama ukuthi because wena uhamba nalenkolo kusho ukuthi akumele uhlangane nalenkolo inkinga esinazo kakhulukazi ibe against inkolo yomuntu omnyama yom-Afrika yes inkinga esinazo sisenkingeni ezingaka nje kungenxa yalento eshoyo exactly yabo size amanye amakholo akwazi ukusiza thina mina uma ubeno banokuma estopini balinda imoto eso ngisho kuthiwa kudlula ubani wesonto empty akakwazi ukubathatha ngoba basonto naye uyabona ukuthi kusuke ezintweni ezincane kanjalo kuze kuye ezintweni ezibalekile ukuthi asisakwazi ukuzabalaza sonke because wena owelinye isonto nami ngokwelinye isonto nami ngisebenzela isonto lami nawe sebenzela isonto lakho but ekugcineni asinayo into esihlanganisayo as abantu abashare ihistory yodwa ukuthi sesizibizile ngamasonto ethu but ikuphi lesihlangana khona sikhulume ngeenkinga zethu ezisithinta sonke ngendlela efanayo. Hayi kabi yami ngicabanga ukuthi Mfoshelembe ake sicindezeleleyo ukuthi as from now on as a podcast esiqhubeka nezombusazo ukuthi sengathi kumele kube khona indlela esiyenzayo ukuhlanganisa amabandla wonke ukuze sikwazi ukumelana
nesitha ngoba isitha singeni kuphela ngokuthi mhlamba sithandazile nasinjani but kuye kufuneka la khona izinto sithathe zibe reality ngeke ukuthandaza kuhambe kuyokulimela angeke kuhambe kuyokufundela ukuba udokotela but kuzoba kuwena by helping by omunye umuntu ukuthi akusize ukuthi hayi mofuna ukwenza ukuthi ukwenza kanje beside ukuthi ube uthi mhlawumbe umuntu osesontweni osontayo izinto enjengalezo anganoma ngibe kahle noma ngiyaphambanisa uyibeka kahle kakhulu enye into ukuze bangasishayi akungaba ngathi sitha abantu ababizwe ngegama lesonto lethu yabo ngoba mhlawumbe ukhuluma nje mfowethu khumalo nawe kukhona isonto yakulona vele kuzaba ngazi ukuthi uthi abantu abakiyeka amasonto abeze kwelakho no asisho kanjalo akakumaintain isonto lakhe akahlala esontweni lakhe but asibe yabo abelungu bana amasonto but banayo indlela yokuhlangana sebehlanganele interest yabo njengabelungu yabo so thina sihlangana kuphi siyamasonto ahlangene yeke ukuthi sibizwa ngalipi isonto ugqoka ured wakho nawe noma ukhona iskiphe enginaso mina esinamasonto ahlangene amasonto okahlangene ukuthi ngithi ngiyaqhuquzela ukuthi uma sesisontile kakhulu futhi isonto asilenze institution yokuorganize njenganakudala yabo ngoba isonto ile kwaxoxa khona izinkinga zombusazwe njengoba sisho nje ukuthi uma sesiqeda ukuthandaza saqeda ukushumayela phela izinkinga zethu angeke uzithandaze ziphela ezinye zaza angeke ushumayele ziphela kukhona into ezofuna sisukume senze thina njengebandla likaNkuluNkulu uNkulunkulu uma ekhuluma ngebandla lakhe akashi wesela akashi Ethiopia akasho noma iliphi isonto usho ibandla bonke abantwana abazibiza ngabantwana baNkuluNkulu mfowethu ngoba besinge asikho ekutheni sikhulume sigxile thina ngenkolo asazi lutho olunga noma mina ke ngithi angazi lutho ngenkolo kangaka kodwa ngifuna siyibheke le noma abantu emakhaya bafuna bayibheke leyo ukuthi makhulunywa ngenkolo iqhaza libambile empilweni yethu ngoba njengoba silwa impi yomnotho silwa impi ngomhla ka29 ukuthi abantu abahamba ovota silwa in that perspective ukuthi lento yokuba amanhlalo ingasenzana ukuthi siphinde nakulonyaka eminyaka u5 ezayo siphinde sikhale ngaphansi singalithola usizo selidinga siwumphakathi. Question number 2 right ake ngibheke sinenkinga ubuthi sinenkinga yabantu abakhuluma ake ngithi ulunye uhlanga ngithi umlungu China malikhuluma ulimi lwesiZulu right mayemntu ekhuluma ulimi lwesiZulu olunye uhlanga is better completely wena sawubona agcine lapho okanye asho nje amagama mhlambe mangathiwa uthakabiza inqungquthela athi ingqungquthela sihleke nje yabo kube mnandi manje simkhuthaza sithi no uyasizama isiZulu you get my point right yes but sikuyi podcast sikhuluma ngolimi lwesiZulu uma kungekwenzeke ukhumana atholakala indawo esekhuluma isilungu bese siyaminza mangithi yaminza bese khona la shimlika khona right bese thina ndle emnyama sihlekisa ngalokho isho ukuthini lento ngomuntu omnyama isonto ladala izikole zisuka esontweni historically yes isonto lakhe izikole now uma lakhe izikole inhloso kakhulu yezikole bekungakona nje ukufundisa kuphela isingisi nokubhala nokubala sure khona lento ekuthiwa conditioning ngesingisi ukuthi sibakhulisela ukuthi babe njani babe yini labantu yabo sibenza bacabaye kanjani ezisizwe silandelayo now kukhona into esibiza nge-miseducation and ukhumbula ukuthi uma bethe abantu bakithi abadala logotshwa liseva basho ukuthi uma uhlulekile kungifundisa ngisayingane lonto ngeke uphinde ungifundise now kukhona izinto eziyinkolelo esifakwe zona kusuka esikoleni sibancane ezingakwazi ukuphuma kalula engqondweni zethu noma sekuthiwa so uconscious uyabona but manje akuvumi ukuqonda ngempela ukuthi hayibo kwakudlalwa ngathi makuthiwa uJesu umhlophe akuvumi ukuqonda ngempela ukuthi hayibo kwakudlalwa ngathi makuthiwa uSathane umnyama yabo into eyakhelwe kuwena ngapha so sisafarisha from leyo nto iself hatred mhlawumbe mangasho kanjalo ilento yokuthi ukhulisa uzonda abanye kade bethi inwele zama ngezikhunde ngoba zingenza ngibe mubi uyabona ukuthi ku deep kunalokho bayizonda sakhiwe sazonda ukuthina safuna ukuthenga into yabanye abantu now yabo lezi ezinye izizwe zakhiwe zane ebale ngathi limhlophe zibenefita kuyinto esikhule sifundisa ukuthi into ehlangene noma associated nento emhlophe yona enhle noma enobuNkulunkulu noma enobenani yabo bese kwakhiwa ibale limnyama la associatewa nento enegative nobusathane nento embi nani
okodwa kube ibale kuyinto eminyama eyazala yonke into ekhona emhlabeni uma sihlehla nehistory now iza kwi language yethu lonto yenza sizonde noma yini yethu si glorify into yabo sakhiwe sazonda noma yini yethu sa glorify yonke into yabo ikona kuno Brazilian hair sibathengayo kuno Indian hair kuno banibani but awukho African hair okunaloko bathi asusuze ngoba usenza sibe babi yabo yazo buti sise of esixoxela ngize ngathi mina to listen Ukhozi FM previously lalugabe ngolimi lwesizulu yes to go isonezwe yeah njengamanje unali isonezwe like libhale lithi ubani ufile libhale kuyilokhu njani kuma headlines yes umuntu usibuze ufile yeah it's how I language yesizulu noma ulimi lwethu oselilahle ngakhona ngizama ukuveza ukuthi ngaphambilini ulimi belukhuthazwa endaweni eziningi ebelikhulunywa khona manje njengamanje lufile lufezwa out systematically and ukhulu ubona ukuthi ngempela alingenzeli lutho nathi ingane zethu sifuna ukuzisa ezikoleni zabelungu hayi ngoba sibona ukuthi hayi ngoba sifuna ukuthi mhlambe zibale kangcono ngoba nje zifunde lo limi elenza ukuthi kube ibona noma kube lona elenza ukuthi kuba ngazuthi umuntu yena ohlakaniphile because manje ukuhlakanipha sesukukala ngokuthi ukwazi kanganani ukukhuluma isingisi yabo so uyabona ukuthi nanomsakazo njengoba ukhuluma ngokhozi lento kade iqhakambiswa idayisi because sonke isizwe sisusiwe kulento yes sonke isizwe sisusiwe kulento nabo bazogcina banganasi isizathu sokuqhakambisa into engabenzeli lutho ngoba into edayisayo njengamanje enye into engafani nathi noma engeyona yethu so yiloko nje and angazi ukuthi singenza kanjani ukuthi sizama ukuthi sizibuyise into zethu wathi uMarcus Garvey kuzomela sidayisela ama-Afrika ubu-Afrika futhi ngamazi kufanele siphinde sizama ukuqhakambisa uAfrika ukuze bathande uAfrika iyona into abafa beyimelo Steve Biko ukuthi sikwenza kanjani uma ekhuluma ngeBlack Conscious Movement wefuna ukubuyisela ubuntu noAfrika kuthini ukuthi sibuthande let's go further if you go to the podcast kuma podcast ubheka akhuluma lolulimi esilukhuluma lesizulu akhona mangaka as sonke sikwi social media mangaka abantu abaqhakambisa beside inyanga mbumbulu izinyanga egcwele ku social media wo TikTok ungasikhathi lenyanga lezinyanga mbumbulu ezegcwele ku TikTok but abaqhakambisa lolulimi esilukhulumayo abazosifundisa asisho sibuyele emumva kodwa kube khona izinto eseyibambayo nathi simaintain ukuthina ake ngiqalekise ngiyayibona nansi icomputer yini icomputer ngesizulu akukho kungani ngaqanjwa amagama esintu azohambisa njengegama ngezwe kuthiwa ingculaza kwe-HIV yangithi HIV and AIDS kwase kuthiwa ingculaza igama laqhamuka nomuntu baphelele phi labantu abacreator ukuze lolu limi lethu luqhubeke linothe but ilanguage developwa ngeproduction angazi mhlambe lento noma ngayifunda nje nami esikoleni ukuthi uma sikhiqiza izinto kakhulu lezi technology nakhona zinamagama khona na kuya ukuthi ziqhamukapi kuya ukuthi ziqhamukapi lezi zinto esithembele kuzona mase abantu ke bedevelop ilanguage developer kanjalo uyakhumbula ukuthi kwagcina ngomakhala ekhukhwini makuthiwa kune cellphone kwathi umakhala ekhukhwini but uWi-Fi manje awusazi uWi-Fi so awasekho ama developers ama languages ethu thina as Africans yabo ngoba vela sakhi lutho phela iAfrica eAfrica njengoba kade ngisho siqala ukuvula ukuthi ithina esinvente yonke into efundisa abantu ukuphila and then maqala integration la esithe sihlangana nabo ukuze basifundise ile siqale khona ukungakhe lutho for khona ayikho lento systemical ukuthi phuta mdala ngiyavuma sometimes kubona umuntu ku social media ephethe ekade ekhanda imoto mhlawumbe like ekhande ngocingo eyinhle noma ekhande indlu noma uthatha umuntu kade scribe imoto kade limelwa ikhanda kabushe eSouth Africa bese eshaya izandla bese kuphela kanjalo akhona ukuthi umuntu onekhono uyathathwa afike kulezi inkampani zabamhlophe ngeke baze bakwenza kuzo challenge abona kuzoba challenge ake ngithole mhlambe like if mina ngi creative ngikwazi ukwenza izinto uqashwe inkampani right ukuthi okay woza uzosebenzela thina sign contract then when you develop izinto ezintsha kube ukuthi udevelopela icompany but not for you noma ngingakhona mfakhumana kugcina ngasilekelele ngoba yonke into yakho bayithatha kugcina sekuye yabo nonkusho mina uthola ukuthi asazi ukuthi
umfowabo Khumalo waqala lento umfowabo Khumalo wenza umningazi manje yes so kugcina sekuye abantu abanjalo kuthina bathatha kuba baba angazi noma uyazi ukuthi into eziningi ezidayiswa ama-Americans azakhiwa yibona yes bona banegama kuphela so uthola ukuthi iChina iyakhiqiza bathatha into bayithatha into bayibhala uSamsung sekuye yase-America uthola ngempela wazi ukuthi izinto zakhiwe eChina wazi ukuthi nje wena nezama-Americans futhi awathi into kanti awenzi lutho fokhona adayisa igama kuphela so ngisho ukuthi izintshontshwa kanjalo izinto kuthina ngilapho mina ukuthi not bese ukuthi ngempela ama creators asacreate lutho ngempela ngoba sacreate because there are people lesibabona ama social media bezizinto baphele lapho labo bantu labo abathathwa nje inkampani zibasebenzise ukuthi baqhamuke nento ezintsha baba ngathini bagcina sebeyamathuluze enkampani singazinyana ukuthi kwaba khona umfowabo Khumalo kuzomela isetshenzwe kodwa futhi kubalekile ukuthi isetshenzwe kodwa iqala kude umfowabo Khumalo kodwa ezisikhuluma abantu ngicabanga bazoza ukuthi kufanele mhlambe simove kanjani okay without wasting any time ake siqhubeke sihlabele imigamo ngoba ziningi ihloko esingayithinta nomlaleli ngasekhaya noma nomukeli kwenzeke sifuna ukuthi ashare nayakhe imbono a comment la singasho khona kahle naye asibuyise right question number 3 engathanda ukuthi siyibheke yile yamaborder amaborder ngifuna uqala ungiphe because kunombuzo omkhulu enginawe after that ngoba ngifuna sigxileke kule because ithinta umAfrica pan Africanism lento esiyiphusha la ekhaya umuntu omnyama into umuntu omnyama umuntu omnyama impumelelo yomuntu omnyama isho impumelelo yami njengomuntu omnyama right ngifuna ke sibheke le party yama border ebangwa kakhulu kodwa ngifuna uqala ebangwa khona ngifuna ukuyibuka ukuthi isukapi take me through ukuthi lento yama border sekuhlukanisa sekukhona iSouth Africa sekukhona iZimbabwe sekukhona iqhamukapi kwakuyini inhloso yayo noma yini inhloso yayo ngabe sayifeza futhi inhloso yayo le nto yokuthi kube khona ama border umlando nje umlando oqekelele ngamathi waziwa nombani uma beza bezocolonize iAfrica bafike baxabana bodwa baficanela bathe mebexabana base baba nendlela zokuhlangana because babonile ukuxabana bodwa akusabenzi bakwazi ngoba isibebe nesithe sisodwa into ebalethe la ukuhalela ama resources nomhlaba wethu so uma kufika sihlangana nomfowabo Khumalo onenwele ezifana nezami namehla afana nawa esicishe siphuma endaweni eyodwa bagcina sebenendlela yokuhlangana kulento ekuthiwa iBerlin Conference kuBerlin Conference ila ekwakhiwa khona ngathi nibakha ikhekhe kukhona emlandweni bakha ikhekhe limise kwemap yaseAfrica base babelana ngenhloso yokuthi bona njengama colonizers bangaxabani ngoba isitha sisodwa kuphela so bazama ukuzihlanganisa ukuorganize ukuthi balwe nathi ukuze bazwe lezi zinto bonke abazozuza eAfrica so iqale lapha into yamaborder yabo and divide and conquer divide and rule istrategy sabo vele awuyiphindele ngiyasithatha isingisi divide and rule and divide and conquer athi uKeifas Semenya awukwazi ukuphula izinkuni ezihlangene so kufanele uzame ukuzihlukanisa ukuze uziphule one by one so uma befica ama-Africa ahlangene kwakunzima because sisizwe esikhulu zikhona futhi izimpi ezikhulunywayo owenza ukuthi ubone ukuthi noma kade benazo izibhamu but benqoba thina kuzona yabo ngoba sisizwe esikhulu sisizwe sistrong phela ukhumbula ukuthi thina abantu bokuqala esibeke uNkulunkulu ngenhloso kulomhlaba waseAfrica obusisekile so uma befika bekumele babe nestrategy sokusihlukanisa kuqala ukuze bakwazi ukuthi basiphathe ngendlela eright yabo so iqale lapho into yamaborder ihamba ibanga elide ize ifike kumawadi ayigcini nje kumaborder kuphela ukuthi owaseZimbabwe akakwazi ukucross izigcine nakumawadi manje emakhaya uthi uyakhuluma uhlala khona la eRichmond but awusakwazi ukukhuluma into yangale kamakhelwane ngoba useka ward 7 yabo so kusihlukanisa ukuze kuthiwe woza wedwa sikuze ukuthi uthini yabo iyaqala lapha into esuka lapho nje into yepower structure eyakhela ukuthi bakwazi ukusiphatha kahle ngoba angeke basiphathe sihlangene nansi ke question ke yes ake sibheke ke manje lokhu kucwasana okukhona phakathi ukucwasana okukhona okuvela kuma South African
right ungizwe kahle okuvela kuma South African because lena ke izokwenza mhlawumbe ne podcast abanye bethi uma bebathi subscribe ikhile mama wathi subscribeile bese unsubscribe noma mhlawumbe yonke into esingayisho as a podcast kwenzeke future angabe safisa ukuentertainer because leli point akahambisananga nayo kanti akufuneka kube kanjalo la singamsananga khona unayi platform yokubeka umbono because nathi imbono right okay ama South African kukhona ukucwasana okukhona phakathi kwama South African asiqale ngokuthi ama South African abathanda abantu abaqhamuka kwamanye amazwe from America, Russia, India kulezi ndawo nje zolunyuhla kumanje eSouth Africa sinalo lo hlobo olukhona olazo lanikwa ubuswe to get the point right kodwa njengamanje sinenkinga lento okuthiwa isinophobia sinabantu abaseZimbabwe baseMalawi abafika la eSouth Africa ngongemthetho njengalabo belungu abafika eSouth Africa ngongemthetho right so ke ngifuna ukubuka kodwa ukuzwe kakhulu uzongifakaza ukuzwe kakhulu thina ama South African sithi abantu baseAfrica abahambe basiqedela imisebenzi bebenza ubugebengu njalo uthini owakumbono kulokho as ama South African yini ongasifundisa yona njengoma Africa nokubaleka komAfrica into engiphoxa kuleyo topic kokuqala 1 ukuthi akekho umuntu othi amakwerekwere uma ngasebenzisa leyo gama sure awahambe ngoba nakho ufuna icontrol yama resources noma umhlaba noma icontrol yamanzi noma icontrol yagesi noma ufuna ukucontrol ama means of production yebo iqale phansi le uthi wena into ekuphatha kabi kule scenario yami akekho ngangamuzwa kobhudi bethu nosisi bethu base South Africa yes njalo mangibuza ukuthi yini esithola egxosheni bona angimthola umuntu okhuluma ngecontrol yamanzi umhlaba ama resources nama means of production ngithola umuntu kuphela othi basiqedela imisebenzi yabo nama drugs as if imisebenzi kukhona into eksenzela yona vele angiphika ukuthi siyayidinga yabo but kuhlukile ukuthi sidinga kobani sure now ingiphatha kabi lemva wakhumala sengivele sengishilo ukuthi lento yamabhodi isukapi yes ngiqale lapho akuyona yethu yes and as Africans sasinazi indlela zokubiya imingcele yethu kodwa zazakhiwe ngeinterest yethu futhi zisebenzela thina ama Africans okay so kwangeke sikushayela ukuthi ukhonelani la ikona sikhule kunamahlala emakhaya uma ukhule ngeke bakhulumeke laba bala eteamini ngoba bayingane but thina esikhule sibona ukhule emakhaya kunomuntu ohlalayo nje lekhaya ngoba wafika uhleli wamukelekile ngomuntu right azatsithiselwe naye agcine senomuzi ngale ndaweni yabo uAfrica bekuyinto enjalo ngoba phela ubuntu buse Africa now uma kuqala lento yamabhoda asibuke kuqala ukuthi lo mthetho esithi bawuphulile obani yabo oh yeah because labantu bafike bantshontsha zonke izinto zethu bafaka izinto zabo indlela yabo yokuphila mase bayibiyela ngomthetho wabo ikona manje kuthiwa sigavinwa iRoman Dutch law athi ubabuza uma sama Roman inthini noma sama Dutch indaba kuthiwe sigavinwa iRoman Dutch law iphi iAfrican law yabo so sixeka into esibuye sibe part noma si maintain futhi ngamamazi thina ama South Africans ngiyazi ukuthi controversial le topic uqinisile mothe mhlamba abanye bazosishaya but kufuna silikhuluma iqiniso kungcono ukushayela iqiniso kunokuphila manga ngoba nakhe emnandi asithi nje bayahamba kusasa bonke obhubhela base asithi kusasa bahambile umhlaba uzobuya no umnotho uzosala kubantu abamnyama no corruption uzophathela icorruption izophela ubugebengu uzophela cha because as much as beyiphathi yenkinga esinayo but akubona abayiqalile thina siyasaba ukubhekana nomnini wenkinga mase sigcine sesishaya umuntu ovele ehlezi kulula ukuthi ashaye kile ofana naye lo fana let's go back uma lemhleze ichaza le that is why futhi ngibiye ngimkhonza ngoba sifisa mfethu angifuni mina sibe against abantu bakithi yes South Africans yes ayingathi ama South African abantu abamnyama ake ngisho kanjani angifuni sibe against bona ngifuna sicathulisana siveze lokhu kubaluleka kokuthi umuntu omhlophe nomnyama ayidlelana siveze lokuthi umuntu omnyama nomnyama akabe into eyodwa ukuze sikwazi ukuzuza
into esifisa ukuyizuza asibiyeni lapha ke bhuti Yeah. uma ukhala kakhulu because into ekhalisayo basithathele imisebenzi bayagebenga ake ngisho nje lo bugebengu ukuthi mawukubheka uthi masingababuyisele emuva ubugebengu buzophela yini no ngeke phela ubugebengu ubugebengu bukuphi ukuphi umnyombo iyipi nje department yakwahulumeni esebenzayo Department of Health, Department of Education, Department of Justice and Constitutional Development wonke ama department correctional wonke ama department iyipi transport efunctiona ngendlela ekumele ngendlela ufuna bifunctiona ngayo who's fighting because remember umuntu osuka ngaphandle osuka eAfrica zongena la eSouth Africa udlule emabhoda bagwazise kumabhoda bakwazisa obani abantu abamnyama noma ka South Africans laba bathi balwa nayo ilokhuzana angisho kanje mfaka umali sure ipoint lethu lifuna ukusisa entweni yobugebengu bengihalela vele ukuthi siyithinte yabo because abantu kufuna bakuqonda ukuthi ubugebengu buyinkinga yethu ngempela kodwa uma sizoyikha phezulu angeke sikwazi ukusocialize isithunzi kufanele sibuke ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu babe izigebengu ngize ngayisho lento ngathi kufuna ukuqaphela uma umuntu omnyama ukuthi izigebenga zenziweni ngoba le genocide through the back door bafuna ukusibulala bafuna ukusibulala and ukuze bavalidate ukusibulala kwethu kufanele kube negama bazosinika lona ufuna enzeni umuntu yabo siphila kwi capital state usho kanje just phila kwi capital state kufuna ube ne capital ukuze access ama basic needs yabo nama basic services ngamamazwi kufuna ube ne source of income ekwenza ukuthi ukwazi uku-access izinto ozidingayo ukuzophila uma uzophila kwi system enjalo mase kuba nabantu abayidlalayo ukuthi le capital ayingayi kobani ufuna babe yini yabo ufuna abe yini umuntu ongazi ukuthi uzolala edleni namhlanje hayi namhlanje kuphela inyanga yonke ufuna bulala abantu masabulala abantu uthi wena izigebengu usuyazibulala indaba njalo sifune ukulwa nomuntu oreacta kwi situation enziwe ngamabomu mase singabunandaba nalabantu abayakhayo systematically yabo yazi uselapho let's go back umuntu omhlophe white man Indian uhlezi ka eSouth Africa unika ubuso kungani abaseAfrica benganike ubuso eSouth Africa uzothi umnini uyahlanya ke manje ukhumalo ba benefita from connected to white skin supremacy abantu abanebala elicishe libe mhlophana ukhumbuthi wonke umuntu uhalela ukusayida negroup ewinayo mfowethu yabo ngiye ngezwe kuthiwa ama China aka apply ngicamanje kwakuyise America applyele ukuthi afuna ukubizwa ngabelungu yes yafeyile enkantolo so amandiya nabanye babafowethu bama colored labe kuthiwa ama mix race African nama Africans kahle kahle but kukhona abazi identify nabelungu because njengoba ngisho wonke umuntu ufuna ukuzi identify ne group ewinayo uma usondele entweni emhlophe usukune privilege thina sisafarisha ngoba sishawa ilento yokuthi siba mnyama and yonke into emnyama inento yokuthi into embi noma enobusathane noma ebhedayo and ukhumbula sikhula nje into esifundiswa yona from primary lento sikhula nayo ukuthi nje ikona sithuka ngisho kuthiwa siyadlala ukuthi lento emnyama yabo ubumnyama abamnyama nivele mthethweni ubumnyama identically vele singabantu abamnyama yini vele ngikhabe ngisithi it's a topic of another day because but akesibili la umpisholo umnyama nami ngimnyama ngiyaxosha ngithi hamba ubulawa indlala ngoba nakho mina ngiyasebenza I'm working for justice noma I'm working for department ethile noma khona okuncane ngithole kuma tender so now ngibona mhlawumbe umuntu wase Africa engangiqedela imisebenzi noma adayisa ama drugs njalo so ke kodwa abamhlophe bona hlezi be right ababe khona eSouth Africa abanika ubuso ithini lento ngawe njengomuntu omnyama ukuthi uthi akuhamba ingane yakweni akulamba ingane yakweni sixoshwe ekhaya ithini sixoshwe ekhaya isystem yakhe ngalendlela ukuthi ngingathini ibhlungu mfowakho mali bafethu abantu abayakhile benze sure ukuthi umnyama awuqualify ukuphila yabo mhlambe ngathi legally kufuna uzuba into ethize ikona phela nalo bafuthi bangaphandle kungazi ukuthi bona uma ulandela yonke lento yobugebengu
yakhiwe njengoba kuthiwa systematically engineered yabo yeah and uma ukuthi bazithatha phi izinto ababa izigebengu ngazo bazinikwa abantu abathize ngoba thina sakhe lutho yabo now iso lethu kuphela libheke nje laba abafana nathi kuphela bengibuka uRutendo ekhuluma nomunye umlungu ethi ufunani la wena uma uthi Zimbabwe ayimbi ngalendlela othi wena ayimbi ngayo usethi yena wena ufunani la ngoba phela wena wase Europe ubuza yena ke lo mhlophe uzibona enelungelo ngaphezulu kwabantu uzibona enelungelo ngaphezulu kwabantu basekhaya because sakhiwe ukhumbula ukuthi ne-education yethu ayipromote lento yokusebenzisana no sakhiwa sisuke primary ukuthi kufanele sibe competition kunje ngimhlula kanjani mfowakho manje yabo so lento sikhula nayo singancama kufika umuntu wangaphandle athathe yonke into kunokuthi kube ekwakho yabo so now LC podcast sikhulisana sifundana sesivala mfowethu athina amazwi phezulu kwaleli point because we are Africans let's share lembono wethu wami nawe singakakhulumi ngeke sepolitiki asinalutho mfethu siyihlalela mfethu eJoni mfethu eMjondolo sidonsa nabo labantu thina on the ground we feel them because futhi yazi abantu yazi African yazi abantu abangafuna abantu baseAfrica abantu like abasebenzayo like I don't think umuntu on the ground as I am ngihlala eMjondolo ngiphila nabo angibafuni njengalendlela umuntu osebenzayo like onayo source of income angazi ukuthi babaphazamisa lapha lapha nokuthenga I don't know I won't say but ngifuna mfowethu usakhele ukuthi uchathi usikhuthaze mntaka baba ukuthi we are Africans if kukhona abantu afuna sibathande abantu bakithi ukuthi sizodlana ukudla kuzoncipha why singadayi sonke because we are Africans mhlambe we are Africans yes mfowethu lamazwi wami ngasekugcineni abantu abaqonda indlala ayikho emhlabeni yakhiwa ngamabomu yes awufana wayithinda le awuqhubeka kanjani yes indlala iyakhiwa ngamabomu ubugebengu kuyakhiwa ngamabomu sure into ezinga exist azikho azikaze zibe khona eAfrica until kuze kufike bona sure and bafike basifundisa indlela yokuphila yabo le system esebenza la manje usathane we-system ilo wenza ukuthi all right abe right nospell obanika aba right akuthini ibona kuphela sure now ngisho ngathi uyasebenza akunandaba but ke ake ngikhulume kakhulu nomuntu ofana nathi nje ongathatha intweni siyabacela mfethu sabantu sibaningi kakhulu thina singanalutho thina singanayo le capital engikhuluma ngayo sibaningi sivuma ukumanage abantu abayi-few ababenefitayo bona kwi-system sure so njengamanje isikhathi sokuthi akunandaba ukuthi uzibiza ngalephi isonto akunandaba ukuthi uyiphi inhlangano yezepolitiki akunandaba ukuthi uzibiza ngasiphi isibongo noma unobuzwe balaphi noma uyixhosa noma uyini isikhathi sokuthi umcindezelo umeze Africa wezocindezela ama-Africans hayi amaXhosa noma amaZulu noma amapedi noma amani wezosicindezela sonke isikhathi sokuthi thina le system esesibonithi ayisenze lutho and ukhumbula ukuthi struggle akuzube sa wonke umuntu because khona ngampela ababenefitayo ku system ukhumbula ukuthi phela ayifuni naye kuba obvious ukuthi iyona yakhe izigebengu kufanele bacaphuna abawu2 okhumalo no Shelembe ukuze baveze ku TV kuthiwe naba nje bakwazi ukuphumelela benyama nina nihlula ukuthi anifuni ukusebenza siyaqonda ukuthi kuyamanga lokho kuyipropaganda edayiswa yibona ngoba befuna ukuthi abafowethu esihlala nabo eMjondolo esihlala nabo kuma RDP kuba ngazuthi ingoba babhemana nensanga kuphela into ebanguthi babe nje akukona lokho asiyibhemi lensanga ngoba naku sikhule saba izilima noma kwenzekile nje into eyenziwa ngamabomu yabo so uma sizoyilungisa kuzothatha thina ukuthi sisukume ikona ngihlezi ngigqugquzela abantu ukuthi noma ngathi wasesivotile ngendlela efunwa yithini istruggle sipheli lapha asipheli lapha yes ukulungisa kuzothatha ukuthi thina amandla ethu and the freedom ngihlezi ngisho iyona kuphela into ekhokhelwa ngeprice enkulu kunayo yonke into washo mfana wami washo mfana ikhokhelwa ngegazi yabo and njengamanje sizokhokha ngegazi lethu ukuze sikhululeke bahlezi besikhuza abantu abadala ningakwenzi lokho ngize ngathi singabisa consult akubona because vele sebezoshona sophila ama results okukhuzwa yibona sebengasekho mase thina kuhluphe izingane zethu impilo yabo yonke yabo so isikhathi sethu thina abantu esinganalutho ukuthi siqonde ukuthi asikwazi njalo ukudlalwa abantu abanotha abawu10 sibe siwu2 million thina asisukume sizenzele siqonde futhi ukuthi ama resources awashort ukuthi bona bafuna ukwathatha nga10 eyedwa nga2 mase kuthiwe nayo indlala ikhona esazi kahle ayikho emhlabeni ma African
as ikwenze ke podcast siyanxusa siyazi ukuthi mhlambe lo mbono esiuvezayo imbono ethu as a podcast as umfoka Shelembe eqhamukele PMB mhlambe uzongakuhlaba umxhwele kodwa kakusho lokho ukuthi ungashintsha i-channel yakho unsubscribe nokuningi la khona vele kudinga ukuthi sibonisane khona sicebisane khona asisho mhlambe ngoba singongqeqe kodwa ke siyibuka ngeso lobo umuntu omnyama pan africanism umuntu omnyama umuntu omnyama angeke ezekushintshe lokho kusho wavuka kusasa uyincinze uzabusa umuntu omnyama ayikwazi ungane kwethu kulamba ukhona uthi ayihambe kungcono sidle isinkwe esincane kunokuba sithi abawubulawa indlala babhuqa indlala abantu babafowethu ilapho nje indaba yethu sabasilinde isiqephu esilandelayo ngoba sikhona esinye esiphezulu kwaso isiqephu esilandelayo #ezombusazwe siyabonga kakhulu sihlangane isiqephu esilandelayo kwenzeke